State President ke National People's Party Meghalaya ubah Preston Tensong ubaderu sembut menteri rangba ke sarkar jela hakamit jong khat artari uyayong arja arpusau habakran ke jingalang ke parti maulai pan jengkersan nak benta ke kertong jong ke parti ke Dr. Maisel Amprin Lingdo ke banyak airang hak election MP Lok Sabha Nasional Parliamentary Constituency ula buk jengkeli hangno ke Voice of the People's Party ke not mentaban keranya kamat reservation policy. Swaban boi kini ke jingkeli uba Preston ulaong. Boleh yu ke jingkran u President ke Voice of the People Party uba Arden Mela Basayumot. Hak ba ulaong, bayaw ba Preston on pak kem lada ke VPP ke Don Hakabor. Uba Preston ulaong, habadan hak sensar pat ba kata kadai ke bor ke bajialap syau pat ba. Ulaong ba Arden open summit yo pat ba bat syak tengan ha additional secretariat bat keli lagi pat ba laki ken maun em bakia duai syak jingit hana bawan utau riu crowd zat ben riu hendai syanu kata kamat ya keren mentah. Haswa kani ulaong bawat la kemaulai kam syam la Punjab yo bat tei bor lang patau kumu MLA hendai ke sarkar hi ka the ki kam ban kentiu ya karoi kapar bat ukmi lenti ba kemaulai kan dei unam tam na ka benta kan National People's Party hak election MP Lok Sabha Nasional Parliamentary Constituency. Hapden jok kita ki kamba ki bangila persang ki bangila trei menakini ki rongba ki la keren kajing syalet ten mau bangi hantai sekretariat kalalong ke bapalat mending dia tu ya piu presiden joko BPP ngoyo hak tu ke social media anaba ya ba preston ngin le FIR ngin kem yo dengar ngongkup kata kakabuksiar sunyo hailani baar pade yongkum no ladagi don hakabor ngong Bikwa borayu kani kani sensar pajba. Habang idon hak sensar pajba. Kata kani kabor kabapi piju yalap su pajba. Pi pensamit yu bepliu pajba uya syatkan hantai hadis law sekretariat. Pi akan mau nem. Oh beki ya dua isya jingit hana bawan utau rokrau jo kejat benriu. Sama dan kata ko isu mentah. Hangok ini berkeren ya kata ke reservation polisi mentah. Sama dan ke reservation polisi. Nang ong ya pi wat pialam bakla ayu paita. Kamtam ya ki kon sama ngajoto ya pi syate sepudusla conga kiwan banong to kersian yangi ngilale kakamba kakamsan nganga keli mentah sistem tam pilalong MLA pedi kadak kapapitrekam nang beta kejait benrio kae kakam kapekile na kabenta kejait benrio penise tang silan tang arlain beni ki kita ki kamba ki baka parti BPP galala hande apa mulai ngarung apang gedonot niyo iya kato ka jingpo ka bakiram basnong kiong ngingin namlek tebo aneng keli balai kiong namar bom dan beriper ya kesurok anga ong odopli kiram basnong kilas ngau suka kemensen kilas boy haka jingdon boy haka kotlat namar balai bam dalutiat syatai sekretariat odopli ubat tebor pathal habulalong kajingkeng yangi syatai sekretariat kaya kebajia susah kena pemban baulek donbor baulek start baulek kunta kumni dengan kuak ban ong ya piki padba bagi ko padba bagi jongkam maulai konstituensi ngau baha mentah kekenti penpaulen ya kecing sania ajompi ya ke parti NPP ai bai Dr. Amprin Lendo inyo kajing job kabadan birong manghiro na kaliang ke sarkar nginang ya Tracy Tom
mangiro na ka sarkar nginang ya don rengkat lang hakaway pakaway ka konstituensi ngin warra iya karway kapar kabapit kababiang nganya to ya pisyo kibapli kinong ya lam jong de parti teman don kibakli kibaon balai bakajia kunta hakita ki konversi jongpi ko MLA badon burom ong kini ki MLA barok sawut ki jong ke parti BPP jong pej holok bae ko kinong theput jong ke BPP pej habas neu ke surok kamdei ke jingkit klik jongi habam biang ke cekak sumar hana kamdei ke kamram jongi hana habam biang ki kiroi kipar kiskol ki cekak pule hana kamdei ke duty jongi hana kadei pej ke duty joko sorkar hanta kabakla kajing perkat perdain jong kini kibriu nambar kemau bahang banlong MLA porba piwan siyaw paiba mangi na ka parti NPP habing iwan siya ki paiba yung ani pijet bangin long ki MLA kabamot habaong long MLA ngid ki kle ya ka roy ya ka par ya ka khia ka syon bat ya ka jing jong ka konsensi kata be ka kamram kamdei ba pinong tang maya tao ya kaan idon kam ba tao ya kaan tambah idon kamro banwarra ya ka roy kapar hapo laki jong ki konstituensi tinaka ka tao ngong ya pi ko ki paiba noksok snong jo kamawai konstituensi barok kawai ngau baha mentaka kenti ai kajing kersan ke bapura nak mentai Dr. Amprin lendo kabreu kabalap piang nadong syadong bain yo ban lek hakatei kador barba hantei parlemen ban ya sai na kabenta jong kacat benru jongi bat na kabenta kajela mekla jongi barok kawe bat kan longro kanong bodin yaki project kiba per yaki scheme kiba per kiba mangi nakaliang joka state government gipa jatei support ali ngakan mau kiba bomba kinokit kamsnong kiba bomba kitu kiba tray ya katokas pasni kiwan o kiwan nam baka pisa kasakut lada piong ka paitiar bartar lada piong ya ka wages ka baibela teng sakut lai benai sau benai san benai ni teng na ka sarkar jelangi ni mase kapan nang seu ten rei balai ka jia kumta bagim don ya ki MP laki chong ki ban lai putin hakim ministry ki baper hantai hadali nakadaw ni dunong nang ta shosho ya katulop jong kinong hika school SSA teng lai benai sau benai sakut kapisa nama bagim don ya uksiang lani kaksiang kabalong ka MP banlek tenru lem hantai haka sarkar keme hapo Delhi na kata-kata ngaon lepi ngidon kam kerki menta ka kenti ba i Dr. Amprin lenggo inyo kajing job kabadon brom ka ay kabangakwa banong hangne kalong kawe pitip na pintip nadu u arajar katprang ter hadu arajar apulai ngila presyang banwarra ya karoi kapar hangne hapo mawai konstituensi dia hakaba kado kajubab kabagiyo niki paiba jong ka maulai konstituensi kalong penrem kebut yuba tebor kata kajia haud arajar arpolai election nganyo tu ya pi hakato kaski teput ngadai mangawes ngusi tam habanga kenjing ken yaki skim yaki project yaki program juga sarkar ngila ai maksimum
hang ni hapok maulai konstituensi. Anai wala kataro aden bangila tau ya ka sorkar. Ngan ya tu ya pi kilong keme kilong kpa ki kon samla. Ngimpat kelet ya ka maulai konstituensi. Ya pi ki pagba ka maulai konstituensi ngim kelet. Ngatarai pio i hakak apau ni ngicopi. Ki ki kamba ki kamsan ki ba ka sorkar hapok ke jingalam ke MPP kelale kawe syua ke engineering college kane hang ne pelawi enjopi mano ba ai ya kane kawe pat mentangis na ya kata ka VIP road ngatrai pio i menta kadam kam kaya cacai kabayat na maulai bypass kan mi satai sa maulai kiong kumsaw bat kan poi sathe sa ubroi ki kam kilaya state bat ga scam an gila dep ya kan ke project kan long ke jengkerku ya kan maulai constituency barokoi nanta susu ngan ya thu ya pi ngila rai na kaliam joko sorkar bangin penkendriano ya katai ke sekretariat kabadon hangtai menta ngin penkeria no satai samau diang lani satai samau sakan new selong badia kadero hadin bengilarai ngila plan lepa ban penpoi surok na kane katan maulai mau tawar ban penmi direct satai sakas sekretariat ke petemat bat ke maulai jongpi kandai ke center ba ha kane ke Shillong City jongi barok kawai banjin daladei mga bobodot nga tu ya pi wat sinayar nga marasu namar bagi bawa tei buat bapli uren rei nga ong ya pi konong malai ki pagba ba e jonga kat ba pinang ya le kuntu kajing e uba do prestun kanang jur nga kata kadaw nga kwa ban ong ya pi menta kadeka test ya pi ngakwa banyo i bakahas bahaka sautarik ubnai ubahnreu obangin yau ya kabut ngidai banyo ya unamtam na maulai konstituensi Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya